apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bumabagan ni tilugan ko, Jennifer. Ay nawaw, apay adito iti pangibabaan kanyak, Arnaldo. Mabalin mo't siguro nga itulod nak iti balay. Saan ang mabalin Nasken nga agan nadta. Narigatan. Sakit nagsipngot dito eh. Adamot cellphone mo. Isupan lang ti pagsilaw mo Unay kamutan, di ka madanagan. Nungay adadakas ang mapasama kanyak di tadalan. Saan ba't nga ron ang mabalin nga itulod kay Jabalayo? Amangan no da makakita ang nagkuyog ta. Masapul nga agan nadta kunak mo. Amom, dakil tinagbaliwang idinaala mo ti kayat mo. Saan akas ta? Kas nakunak itayon, agan ang nadaklaan. Mala, bumaba akong tapno di mo mat ko na. Alam amin ang gamit mo dita Di ka mangibat-bate. Amumot ti sitwasyon ta adwa. Wen, awan pagdanagam ta amok ti agtungpal iti saritaan. Amok ti pagluglugarak. Siguraduam laang nga agtungpal kamot iti karim kanya. Naggapgapwam karabi ay. Apay nga italaan nagawid ka, Jennifer. Ay nawaw, nakariing kayo pa'y lagayam nanang. Naggapwam ko na. Di talaang, iti ayan ni Mildred agayim ko. Aga, samanday ta. Ninanang mo't, awan pagdanagan nyo, ta safe and sound ang nagawid na taong. Amom adilikado di tadalan. Awan rumbang apagdanagan nyo, ta simang petak matan. Ada ginatang ko apasarabo yo. Anya day ta. Ti paborito yo amakan Nukasta, nagpasyudad kayaw? Ay, kuha nanang. Kinapudno na, nagpasyudadak itay bigat. Idi kuan, di magasak iti ayan tigayim ko. Iso anarabyana. Ay, kunaklaki din no sa dino tinapnapanam. Asino dyan ang itulod kang kaidi na minsan arabi friend? Ay nawaw, nangitulod kanyak. Adda ayamot. Ni Auntie Lorna tinakakita kada kayo ididay di arabi Sinaludsod na nganod kanyak, ngam saan kun asinong batan, tadyak matam mo. Awan amok dita friend. Tinaibaga ni Auntie Lorna, lugan kano ni Arnaldo at taga-kabangibang abarangay tinagluganan nyo. Arnaldo? Wen, friend. Awan amok dita friend. Amangan no sa bali tinakita ni Antim. Amangan no karuprupak laeng, kasjay. Day talang tijak sigurado. Nagan mo ngamin ti di nakamat na kanya. Amangan no di na nailasin. Iso nga ipagarup na asyak nga uray saan mo't. Manumot nga minum ti tawon ni Antim. Gagangay ti bumakit Kumapsot at talaga ti panagkita na. Imay niniko dito'y balay, itay awan ka, anak kaw. Ay nawaw, anya ti may imbaga day di aniko, tatang. Kaya't nagarod ti agdaton kan ka. Anya mo tanda di alalaki? Nataarmot ninikaw, nagagat, nasingpat. Kan kang runahan iti amin, saan ababae raw? Wan, ngam saan mat nga rod nga iso ti type ko, tatang. Ay, kaya't milaunay ninikaw para kan ka, anak kaw. Saan amabalin? Ngamin, at the boyfriend kon. Ha, rukasta, at dagaya mo nubyam. Asino tinubyam? Natairmat lang ang day tatang. Baknang pay. Asino nga rod? Ipaamamumot ka na kami kan nanang mo Wan, iyam-amok to, tatang. Kano nga rod? Excited kayo launay mo, tatang. Ibagak to, no kaano. Dua tawanan tinapalabas, nga maging gaita.
Awan pa'y mo't na ipaamam mong kada kami kinanang mo, Jennifer. Wan nga raw, ti kunam ka Danubium. At damat nga nanang. Apay nga rod, adi mo ipaamam mo kada kami. Dua atawunan nga agururay kami kinitatang mau. Kita Jennifer. Ang mga no drawing mo't gayam data ibagbagam. Wan nga raw ang mga nudi mo mapupuutan, mabaakan kami tan. Saan to ang mapasamak day tananang? Adda pa nagtalag ko itinobyo kanya. Kaipaamam mo nga raw kada kami, ano asino dayta? Di kay kadi agapura nanang. Agkalma kayo lang. Tadumteng tulat taday taagundaway. Maamam mo yun to no asino tinobyo. Ngam saan pa'y nga ita? Anya, aginggat kaano nga aguray kami kinanang mo. Anya nga iti planom Arnaldo. Awan pa'y nga rod. Ay nawang nasurok ado atawanan nga agururay. Kat si bibiyag pa'y nga rod ni bakit ko. Ti ko nam kanya kat adda na dagsan asakit na. Damot nga yun. Anyat sakit na aya. Basta adda. Sana mabaling nga ibagakin ka. Anya. Di ka madanagan. Tano di na malasatan ti sakit na. Si kanto ti agbalin alegal nga asawa. Kaano nga ruday ta? Makabanog ti aguray. Panawon lang ti makaibagano kaano. Gamno di ka makauray. Uragwin na swas talata na. Ay sana. Sayang mo ti mano atawan a panaguray ko no agwin na swas talaang. No kasta nga rod. Anong sam di aguray? Di nakdaguliton kung naktumag. Sika friend, di mo matimbagbaga kanya. Ti anya, friend. Ti maipapan iti relasyon nyo kini Arnaldo at taga-kabangibang a barangay Ay nawaw, awan amok dita, friend. Ay na friend, di kan aglibak ta nakita kayo adwa. Anya. Nakita arimwar kayo iti may sa hotel ije syudad. Kayat mo, ta ipabuyak ti video kang ka. Ay, kwa, saanan, friend? Pangasim, di mo iwarwaras dita a video. Iti kinaado ti babbaro dito'y lugar tayo. Ni Arnaldo pa'y laang mat a pamilyado. Kasto nga min, friend. Adda nga agpayso asawa na. Ngam adda na dagsin asakit na. Nagkarimot ket din ni Arnaldo kanyak. Syakto kano ti agbalin a legal wife na. Patpatsyumot day ta akarina kang ka? Ti damag ko, kat adala ang ije Canada ni bakit na? Adda ijay, tamadama ti panagpapaagas na. Ngam alanganin kanumot laang. Nay, kita ang mga nusika ti alanganan. Awan mat amok asakit na dayjay. Adda kan ka no patsyamuan no saan timbagak. Basta siya, pudno ti bagbagak, friend. Ni Arnaldo mismo tinangibagakan niya. Anyat amu tayo ngay. Ang mga nuululbudan na kalaang dayjay nga Arnaldo. Kabit kanumot ni Arnaldo ti anak ta. Andat ko na blakay. Ti anak mo, kabit ka no. Sino mo'y tinakadamagam? Adda nang idanon kanyak Di mon amuan wasinaw. Sino tinagapuan ti damag? Amangan mo't no pamadakas lang dayta iti anak ta. Mapagtal ka na tao, tinangidanon kanyak, bakit? No kasta nga raw, naskan akasarita tan ni Jennifer. Wan, adda video nga ebidensyada, bakit? Isumot lagayam, adi na maipamam mo tinubyo na. Tagayam, kabit mag. Ay, batali mo dawaksan lakay. Ay, sus, madia bakit? Pakay babay ng tikasta nga inaramid na, nupudnuman. Adda ka numot relasyon nyo ken Arnaldo. Sino tinakadamagan nyo, tatang? Basta, adda. Adda ka no video na. Ngam saan ko na binuya ta mababainak launay. Ay, kwa, tatang. Ipagamban ti agpayso kanyak. Kabit ka kade, ha? Kasto nga min, tatang. Mala, ipalawag mo, tapno maawatak mo. Adda sakit ni asawa ni Arnaldo, tatang. Kat, Nagkari kanya, asyak to ti agbalin aligal nga asawa na, no awanin ni bakit na. patpatsym mo ti bagpaganakin ka. Adda lang nga rodin ni Nico ngagdatdaton kang kaiday. Ni Arnaldo pa'y lang mo ta pamilyado ti nakirelasyonam. Ay ayatet nga rujay tao, tatang. Ay na, pang-aasim, Jennifer! Di adal ka! Di ka kumamot agbalin amaag! Ay, naranaan kayo matlaangan, madam. Apay ka din akong.
Adaman kayat ko ama amuan. May papanitian niya. Pudno ka di nga ada sakit ti asawa ni Arnaldo nga anak yu, madam? Katno aday jay Canada nga agtrab-trabaho. No kasta, saan gayam apudno? Apay ka di ay anak ko. Ah? Awan matkit din, nasalodsod ko laang. Amo ka saan ka nga agsaludsod no awan makagapo. Nadamag ko laang, tanangag ko nga ada ka no sakit ti manugang niyo. No asino mo tinakadamagam iti dayta. Awan sakit ti manugang ko, nakong. Agkapay-kapay, mare. Agyaman naklaunay, mari sa load. Anya ngaminan ti gagaram, mare. Madanaga lang nga may iti aramiden dagiti anak tamaray. Anya. Amok amakla at ka iti dayto nga ibagak. Ngam panagkunak, nasken ama amuam ti kalukwan da Arnaldo kan ti anak kau. Makapadaan nagkamot, mare. Nakasagana ka ka din, maray. Ibagakaon. Anya day jay aya. Ada relasyon da Jennifer kan Arnaldo, maray. Anya. Nagkari kanu di anak mo. Ano saan ang mailasat ti asawa na ti sakit na. Ni kanu Jennifer nga anak ko ti pagbalinin na aligal nga asawa na. Anya. Dayta ti pudno maray. Isu atulungan nak kuma. Bidot ti kasdingar aramidin da. No kayat mo. Ipabuyak ti video da idirimwar da iti may sa hotel, maray. Ada pa manaknak ko ditaw. Agtugaw ka tagpalawag ka kanya. Nay, anya nga iti palawag ko nanang. Di may papan iti relasyon nyo kini Jennifer. Nay, asino dito a Jennifer? Ni Jennifer at taga-kabangibang a barangay. May nawaw, saan ko nga amu dahi nga Jennifer? Di ka makapaglibak ta da video yu adwa. Ah, anya? Kayat mo, taisen ko kan bakit mo, Anya video ti bagbagayo nanang. Aday tanay, Da kayo adwa dayta, saan aya? Nagkuyog kayo arimwar iti may sa a hotel. Ay, pang-asim ta di mo isesend kin bakit ko dahi nanang, please. Imbagam kanupay nga da sakit ni bakit mo, nga oray awan mo't. Nagloko kan Arnaldo? Agwin na swastan. Anya, kalpasan ti amin? Biddo ti kasto yung inaramid ta. Ay nawaw, naalam lang ti kayat mo, kastamot tan ti bagam kanya. Aramidon talaangan no anya ti maiparbang. Jak kayak ti gulo. No kasta, pudno ti naibaga ni nanang. Awan sakit ni bakit mo, kunkunam lang day jay. Maudi day tuyen a panagsarita ta. Bye. Naibagak mo tundagiti kayat ko nga ibaga. I-block kaon. Tapno dinak gulwan day jay ababay. Sumurot akon kan bakit ko iti Canada, nanang. Ay nawaw, itarayam ti kalukwan ngay narabid mo. Nalpasin, nanang. Kinasarita ko ni Jennifer. Nakiwin na swasak mudlaang kinkwana. Numaamuan ni bakit mo ti kasta ngay narabid mo. Awanan, amangan nupanawan na ka. Ay, pang-asiyo ta diyo idandanon kinkwana. Kasta latangarodan, ilimod mo ti kalukwam. Diyak kaya't amarakrak ti pamilya mi, nanang. Siya kung ti makaamungag palawag kinkwana. Nailaw anak laang kini Jennifer. Suli isugmot nga minday dya babae. Di mo pa basulan ni Jennifer, tagpada kayo agatal. Nakarkaro ka lang, ta saan kayo mat anagsinakin ni bakit mo? Nga makirelasyon ka iti sa bale? Iso nga ron apumanaw akong iti dahi ti alugar, tapno maliklik ak ti sulisog, nanang. Naamiris ko, asaan apod no ti marikriknak para iti dahi dya a Jennifer? Anya ngayon, kasano ka itan? Ay, diyak mo tatang. Amo man nag-flight na Arnaldo. Ay nawaw, sa dino tinapanan na tatang. Sa dino kumapay, itayan ni bakit na Anya? Dahi tatagpaisaw, awan ti sakit ni bakit na. Ibagbaga na laang dayjay tapno maalilaw ka. Saan tatang? Sana po do dayta. Ay ayatenak ni Arnaldo. Nagkarikan niya tatang. Nagkarikan ka, kasi kamat. Oto-oto ka ba? Patpat siyang tinulbot na karinakin ka. Kasanong harutan dayta. Awanan na. Nagpaluko ka lang, kinkwana.
Nagbalin ka nga uto-uto iti mano atawan. Kumusta kan, friend? Kaslawan sir-serbik ngagbibiyag, friend. Na, gaputan nag-break kayo kinikwa, kastamat tanti bagam. When ata ado ti planok, friend. Ado ti arapap ko. Ngam kastoy matan tinapasama. Anya nga, ikat pamilyado a lalaki mat ngamin tinakirelasyonam. Nagkaringarod kanya, friend. Ngam nakarik na ka kumamot. Agasam nga tinasurok adu atawan, wano talo atawan paikit di anang namnama kakangkwana. Nagayatak lang, friend. Nunini ko kumangamin ti pinilim, di nasaya at kuma. Awan ti pagparikutam ita. Awanin tadamot den nobya ni Nico. Ay katkasta talaga ti biyag Kaya't kumati maadaan iti bukod ko ang pamilya, friend. Inton sumaro nung agayat kamanan, pilyam tay lalaki nga agsakripisyo para kang ka. Tay saan ama nangalilaw, iti kasta saan ama ulit tinapasamak kang ka. Di matrumrumwar ti anak ta iti silid na. Nangal daw ka ni Dayday. Saan pa'y nga rod lakay? Saan pa'y anam migat? Ay nawaw, apay akastamot ng tararamidan na. Ammumon ano apay lakay? Lalaki, ti makagapaw. Sayangin na kidden ti biyag na, para laeng iti lalaki asaan mo't ama ikariken kwa na ka. Siyempre, nang namnama mo di anak ta. Iso na laeng, takaasim mo iti kastangar aramidan na bakay. Wan nga rod lakay. Uray siya, maasya anak mo kang kuwana. Kasla may ibusan iti lalaki. Hay, sayang ni Nikaw. Kawanin tadamot nobya ni Nikon. Dayta nga raw, kamalay ti lalaki a pinili na. Ang anak talat ta dayta. Tulungan ta, tapno makamove on. Kaasi mo. Nasaya at mo, tarimwar kan iti silid mo, Jennifer. Apay ka di nanang. Mangan kamutin Mga anak to no mabisinak nanang. Agdigos ka mo laang. Manung aldawon adi ka nagdigdigaws. Sa bali ti pay udmaw. Awan mat maangot ko. Anya nga awan, kanuad da. Nanang, kayat ko ti bumalas. Anya? Anya ti Facebook account ti asawa ni Arnaldo aya. Amuyo. Diyak amu Saan kumat aklos ti asawa na dayjay? Apay ka day? I-message ko kuma. Idanon ko kankwa na ti inaramid nila kay na. Ay na, agpanunot ka man anaimbag anak ka. Kasano, no agdaraw, maibalod kayaw. Anya nga rod ti aramidak nanang. Aklo na bawn, asaan ada kayo ti para iti tunggal may siya. Agmupun kan, kat inton sumarunaw, di ka agbalin amaag. Di mo patpatsyan dagita akari-kari dita. Di ka agbalin nga utaw-utaw, gapukin ayat. Naawatam! Ay nawaw! Ay nawaw! Nalaka ti agkari, ngam saan nga amin kat kabaalanda at akderan. Di mo gamdan ti agibales, tatunggal dakas nga aramid, at daagururay apan nakadusa. Ipatag kan aywanam kit di ti bagim, para itinapimpintas ang masakbayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! And then she asked me,
Do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Ay nawaw, itay ka pala ang gidasamo ti Sarming Sika, Ilyas. Di ka mo lamalmal pasag. Kita nga rod mo mayat ti purmak nanang. Anya mo ngay day ta apurmam. Nakapudpudot ti panawan, ngam naka-leather jacket ken nakaboots ka kigdain. Ni nanang mo, isungarod mo ti uso ita. Da kayo di mo. Kumuntra kay man ako na akong. Papanam ngamin aya, takas talaunay ti panangkupyor mo iti buok mau. Ay kat mapanak agaram ananang. Mapan kagaram kunam, Ilyas. Woy nanang. Mano atawon, baten nga ibagbagam ti kasta. Nga maging gaita, awan pa'y mo inyawid mo anubiam. Ni nanang mo, idi day jay. Ngumita, talagang adan iyawid ko nagbaling amanugang yaw. Oho, jak lapat yan. Jak pate, jak kita, kunak manan Ilyas. Adda nga rudeng ko nak. Urahin nyo, taiyawid kon iti mabait nanang. Ay nawaw, dagitaman ti panagpurpurma kaanakan Ilyas. Asteg, kaslabagets. Mayat mutlaan ka ti purma kita, Uncle Boyet. Launay kaanakan. Idi na minsan, naka-leather jacket ken nakaboots ka. Ita, nagparis mo't ahawayan. Nagkalugong kapay kumaa iti silag. Ha? Nang kilmay, di ba ikat kaslamapan makigapas ang tao no agkalugong ak iti silag? Nagugwapo ka kindi no agkalugong ka iti silag. Sakan to ag sungglasses. Nangkel buyit mag, lukwon nak man ako nakaw. Saan ka luklukon ka anakan? Ang maguray ka. Sa tinong amin ayat ti papanam. Mapan kakadimanan iti ayan ni Maria. Koreksyon ang gal. Mary, saan a Maria? Iso, laang ka anakan. Ilocano nga rod di Maria. No English aga iso, Mary. Ay nawaw. Sige, tamapan ako ni Jabalay da Mary. Sigurado nga min nga urahin na kung daya angal. O sige, good luck ka nakan. Lalaingam, tapno makaasawa ka mo taon. Tangay na panagnagakmatan ti kinapudnom kanya. Aklunan kan Elias. Ha? Agpreso Mary? Wen Elias. Yes! Agyaman ak Mary. Agyaman ak ta inaklon nak mutlaangan. Awan anyaman na Elias. Basta di mo liplipatan dagitiin karkarim kanya Uy, danag mo na ya. Ikarit, agbaling kanto anaragsak iti danak. Di kanto paldaangan, kan pagsangitan. Itad ko amin na pagragsakam, Mary, my love. Agyaman nak, Elias my love. Kat kasano, o kilaan kadikan ka no dumanon kami. Iti kasta, matulag mo tanti kasarata. Nulakit dita nakasagana kan ang mga asawa kanya. O di go. Ano siya? Nabayagan ang nakasagana ak ang makiasawa, Elias my love. Ay nawa, naggana sa tinggan, Mary, my love. Sige, takasaritak nga rudan ni nanang ko. Tadumanon kami iti kabiitan a panawan. Bilibak mo, iti kinalistum kanakan. Kinalistok kita niya, Uncle. Iti kinalistum anang pasungbat kin ni Maria ay stay Mary. Dayjay? No kita bambanag. Basic lang kanya, Uncle. Napintas ni Mary. Siksay. Kun madlaw analinis iti bagbagina. Nakabangbang lupay. Makapaawis iti rikna siga. Naku na yun, Uncle. Dagita ti kinayat ko keng kuana. Iso nga idi naklon na. Talaga, jakon pinaluspusan. Ay, wana. Sayang mo't ano sa bali, timang tagikwa keng kuana kanakan. Sabay dandanikan lumabsot iti kalendaryo. Iso nga hustulaang tinaramid mo. Agkalay sa kayon, tapno makaadho kayo kanakan. Sigurado ka ka din, iti day ta pang ngedeng mo, anak kaw. Una nang, talaga ang mga asawa ko.
Ay kat adakang ka ngam palagi pan ka man na anak kaw. Saan akong testi pan nakiasawa? Saan agapaw takan kantsawan da ka amatinag kan iti kalendaryaw? Kat idardaras mo matan ti mga sawa. Saan nanang? Talaga kahit kumutin ti mga asawa. Siyempre, kahit kumutin tag pamilya. Narigat mo't ano maladawak ang mga asawa. Ibagadan tupay kid din nga apukok tong nagiti putot kaw no kwa. Sa bagay makidi Isungag sagana kayo nanang. Tadumanon tayon iti kabitan na panaway. Ay kat sika ang arod anak kaw. Noan niya ti desisyon maw. Ada kamila ang dito'y kiniading maw ang nakasuporta kang ka. Banag apagyamanak unay, nanang. I love you, Mary, my love. I love you too, Elias, my love. Kamodyanan na. Nalpas mo't langin ti kalaysata. Naasawa ka mo't langin, Mary. Saan agita? Makikiak, Elias. Ay, love. Ay, makaba mauyong at talaga ti kinabanglong, Mary, my loves. I love you, Mary. I love you, todo-todo. Without pray now. I love you too, Elias, my loves. Bakit? Apay ka di, Elias. Itay ka pa'y asuman na udita. Anya launay ayati parikot mo. Kitkitaam abisi akong agay ayam iti cellphone ko. Ay, kwa. Aglinis ka mo ta. Tani, nakarugrugit ka nakawarwaramot tinto'y balay. Apay, adda ka dinamnamaam abisitam nga umay ita dito'y balay. Awan, ang umuray no kasta, aglinis ka lataatan eh. Makasikur akit kita ang tinakawarwara a balay. Nagsakit iti mata. Masadutak nga aglinis, Elias. No masikuran ka amang kitkita kadagita nakawara. Di si kanta aglinis. Anya? Ne, simmangpat kayo matgaya man nanang. Wain anak kaw, itay pa'y Kunak man no maturog kayo iti balay da manong Ilyas. Talaga akas na kumatiplanaw. Ngam idi nakitak ti pagnanaudanda. Nagbabawi ak anak kaw. Taapay mo't ngay nanang. Kasanaw kay... Hay! Diyak ambaw numakunapay abalay ti pagnanaudanda wano sa anan. Ne, anya ti kaya't yu asawan nanang. Diyak mailadawan ti nakitak. Ne, anya ngamin ay ati nakita yu nanang. Ay basta, no kayat mau, mapan kami iji ayan damanong mau. Iti kasta, amumay ti ibagbagam. Anto yung timpa-timplam agatas mo, bakit? Agyaman naklakay. Ay, no, nagganas ay. Ayun gaya, inlabam ka ditay kunak ay uniform ko. Anya ti aldaw ita aya, Elias. Webes, Inton Sabado pa'y tinaka-schedule apa naglabak lakay. ano ya? Kasano nga rudan nga iti uniform ko? Di mo ibaga, ngayon tong Sabado pa'y laang nga ilabam. Ay, kat kapilitan ang... Ay, nako. Anya nga rudan ti usarag inton bigat. No di mo magam inlabat ti uniform ko, bakit? No day ta pa nagniw-ngiwat mo di takit napan mo inlaban. O di mamagmagaan ko man. Mire, Oh, adoy titasa. Naibos kong tigatas at tinimplam. Ingka isublin ijay kusina, Elias. ay nako. Siyak lang nga rudan ti nagtimpla. Siyak pa'y timapan mga isuble. Si kamot tan bakit? Agrik-reklamo ka kade. Ha? Ay ko saan magkinday? Sige. Siya akong ti mga isubli iti tasay di kusina. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, Elias? Nagbayag kayo mo't ang nagsarsarita. Ni kasinsin Ramel, umaydan to kano pumasyar dito dagusta inton Sabado. Iso nga aglinis kanto, Juan. Iti kasta, saan anak kababain? Sapay itugot na ti pamilya na. Isaganam to ti may sasilid. Tayjedan to ang maturog. Ibagam iti kasinsin mo, ta inton Lunes dan tulaangan nga umay. Anya, Ibagam ta inton Lunes dan tulaangan nga umay kunak. saan amabalin ata damot trabaho da inton Lunes? Inton Sabado nga rod kanaw, tawan trabaho da. Kan awan eskwela da kiti ubeng. Domingo ti schedule ti panaglinis ko. Iso asaan amabalin nga umay da iti Sabado. No kayat mo a Sabado da nga umay, si kanti aglinis, tano siya, masadutak.
Anya? Si Kante aglinis tama sa dutak ko na. Saan ka mat siguro atulang, Elias? Anya day jay? Ti anya lakay. Kasla damang angot ko anabangsit ah. Diyak mo ah. Amangan mat no isbuti ipos. Wano saan isbuti utot. Saan? Kabisadok ti angot ti isbuti utot kas kada ipis. Ha? Ay, kwa. Diyak mo ah. Amangan mat no tangiwat mo. Tay sumat ti asidag di taagong mo. Ay nawaw. Saan mat ah? Sa bali at talaga ti bangsit na. Aguray ka. Nagdigos ka din? Ha? Ay nawaw. Di mo ibaga asyak tinabangsit, Elias. Awan ti imbagak akasta. Damdamagak lang no nagdigos kan. Kasla saan kamot ngamin ang nagsuksukat. Di tapay lang mo tibadom idinapan alawas. Ha? Ay, kwa. Inton Merkules pa ilang ti panagdigos ko lakay. Anya? Miyerkules ko nam? Wen, naka-schedule iti tunggal aldaw ti aramidak. Iso adi ka mas daaw, ta talaga nga iso ti aramidak. Manipod idi balasang akpailaang. Ay nawaw. Kay, kumusta ti panagnaad mo iti makalawas, iti balay damanong mau, noy may anak kaw. Ay na, Jack am mo ti ibagak, nanang. Siya na bali no inasikaso na kamulaang ni Miray, ti kayat ko asawan, no binisita na ka. Hay, saan Apolos, nanang? Isu asya kun tinakakaamuan nangas asikaso iti bagik iji balayda. Siyak pa yan tinaglutluto kan nagin-inaw kadagiti pang pangananda. Ay nawaw, ultimo aginaw, di na pa'y maaramed. Madadaal ka no nga ti cutics na no aginaw, nanang. Ay, una yan. Kasi nga ron di kabsat mo Imbis nga asikasuan na ti asawa na. Saan mo? Taisun sapay ti agtagibalay kalpasan ti trabaho na. Ay na, nakunayo pa'y, nanang. Katno day talang agbuybuya ti aramidan ni Manang Mary. Intun malpas nga agbuya, isublat na mat apinpindutan ti cellphone na. Intun mauma, rumwar. Na sa dino ngay ti papapanan na. Diyak amu ano papapanan na. Rabiin tumatan no agawid. Naturog tupay kit din ni Manong Elias ta mabanbannog mat iti trabaho na. Ay una yan. Dinamag ko ka ni Manong, ngam ko na namot amapmapanlaang kano iti kaaruba. Unay mo laki din tigasgasat ni Manong mo anang asawa. Imbagak mo't ngamin idikang kwa at tingitingan na pa'y anaimbag tirik na. Paliiwan kan amamuan na pa'y anaimbag ni Miray. Ngam nagpilit mo't nga agkalaysadan adagaws. Anya ngay ita. Barang ano agbalbaliw tumot lang ni Manang Mary, nanak. Ay nawaw. Nakasukat ka nakapabanglo ka matan. Bakit? Wan, apay, ada reklamom. Kano di ka pa'y mo nagdigos? Mamin ano aya nga ibagakan ka nga da schedule ti panagdigos ko. Ha? Dagulit ka mat si ka, Elias. Di mat imbagak idinkan ka. Akas tuya kon idibalasang akpailaang. Di mo ibaga akas tater aramidam. Tunggal umayak iti balayaw. Iso anak ka bang banglo ka? Wan, anya nga iti usar ti bangbanglo aginatang ko. No jak mat usaran. Anya? Ala, agawa amkit di ti agunay tani aldawon. Amangan numaladaw ta amapan makimisa. Ay, una yan. Nagpabanglo ka, adi ka nagdigaws. Ay naawanan ti adupay asao. Mapantakit din tani aldawon. Happy anniversary, Elias, my love. Aguri ka man. Maulawak sa. Apa yun, Elias? Agan ano ka? Apay ako nam amaulaw ka. Maulawak ka po iti kinaangot tas ang aumaw. Anya? Di kan samad ngamin nagtututbras. Inton biyernes pa'y ngamin ti schedule ti panagtutbrush ko lakay. Anya? Intun biyernes pa'y lang. Wan? Kat nulunis pa'y lang ita. Di kat makadominggo pa'y sa kanto agtutbras. Kapilitan Ay nawaw. Ay nawaw. Mayat matabuok mo bakit? Nagpariban ka ka day? Wan lakay. Bagay ko ka day. Launay At adda man na napimintas ka.
Thank you, lakay. Kita, nagpamanicure ka, nagpa-pedicure akpay. Nagpintas ti disenyo dagiti kuko. Saan ka di? Ay, way, mayat mat ngagpaisaw. Aglanglangakan adun niya ba kay? Ay, syempre, Kahit nakaluto ka nga ruday, mabisinak matay. Saan pa'y ataawan mo't bagas? Anya? Nay, di mo't inikkan ka iti igatang mo iti hafkaban abagas. Una, ngumjak mo't mabagkat ti hafkaban abagas. Iso nagdiretsong aklangan ije parlor. Anya? Kahit mo asawan, tiintad ko nga igatang mo iti bagas, ti pinagpariban ken pinagpakyutiks mo. Wan, lakay. Ay, awaman nga ruden na disgrasya manan ti igatang kuma iti bagas. Ay nawaw, kunam amaturog tan, ngam apay ngay anak atugaw kapay lang di tabakit. Umay kaagiddan ata maturog tan, tanay, rabiin. Dituya kun amaturog, lakay. Anya? Ne, kasano ka kuma amaturog di tangay? Di mo ibaga amaturog ka anak atugaw. Kutwan, Anya? Jak kayat amadadaal ti bukong. Amumot akaribriban laeng. Jak kayat nga agsubli ti kulot na. Iso nga agtugawak amaturog. Tapno saan amakulot, lakay. Ay nasaya at magtanakita ka, Elias Baraw. Ne, da kayo matgayam, Nana Esther. Apay, adda ka di ibagayo kanyak. Singiran ka kumabaraw. Anya, singirin kunam, Nana Esther. Wan, Ne. Awan mo't amok nga utang ko kada kayo, Nana. no sika talagang awan utang mo. Ngem ni Mary nga asawam, ado ti utang na ijay istur ko. Anya, Dayta ti pudno baraw. anya ngay dagita nga utang na, Nana. Adda ka dita a chichirya, tinapay, juice, soft drinks, kan sigarilyo. Ay nawa, naglukaw. Ti kuna na nga main, si kanto kano ti agbayad. Iso nga inikakmet taamukmet nga adda pagbayad mo. Ay, oo na yan. Mala, bayan nyo tabayadak to adagaw sa apaman nga agsulduak, Nana. Agbabahoyak sa nanang asawa, Nanang. Nay, tapay mo't anak ko. Kasano, katay na. Basta, agbabahoyak, Nanang. Noon nalakalaang kumaabas na isinat asawa. Talagang isina ko ni Mary. Ay nawaw, aguray ka man. Anya ngamin ayat ti parikaw. Ibagam atap no amok mo ti ibagbagak. Saan nakasta basta ko na maisinam latan ti asawam. Kasano kat nakasadsadot mo't ngamin. May stress ako unayin kan kwa na, Nanang. Awan sapay na sayat ngay naramid na. Manipod nagdin na kami. Nagadupay ti utang na. Kat siya ti singsingirin da. Ay kat ano sam ta isumot ti kinayat mo anak ko. Nanang, Ti kasayaatan nga aramidem ita. Kasaritam ti asawam. No anyaman ti parikot yung agasawa. Ay kapag saritaan nyo iti nasayaat Mamati ama ornos yu pa ti amin anak ko. saan ni Nanang? Naumakon. No kaya't yun, da kayon ti makisarita kin ni Mary. Ibagayo amin nga imbagak kada kayo. Barang maamiris na dagiti nagbidutan na. Ay saan nasaysaya at mulaang no da kayo adwa ti agsarita anak ko. Ibagam kung kwa na dagiti di mo kayat. Kasaritam iti nasayaat. Kano ka ba alam nga ikan iti may kaduagundaway. Aramidam. Iti kasta, saan nga agtungpal iti sina ti panagasawa yaw. Nasaya at may tasimang putkan, Mary. Mabalin ka di, Elias. Dinakpay lang ang kasarsarita, tanay. Naabakak iti sugal, napudot ti ulo. Dayta ti paglaingam. Agsugal, agsigarilyo, umutang gano'n niya pa dita. Manipon nagdinata. Awan pa'y nasayahat nga inaramid mo. Pasig akong sumisyon ti ipapay mo kanya. Kat, naumakan, isinan akon kalpasan ti amin, kasta ka di. Ngay, talagang agsinatan. Anya, angam apay ngay, Elias. Di mo't imbagam idi kanyak adinak to pulos paldaangan. Ti ko nampay, itad mo amin akidawag. Ngam apay ngay akas tamot tan ti bagbagang. Wen, podno nga imbagak idi dayta. Ngam na amiris ko asaan gahim arumbang nga imbagak idi ti kastaking nga. Ngamin, aglablabos kamatay. Ha? Awan pa'y gunggunamot nga asawa.
Nangasawa ak, tapno adda ko mamat katakunay-nay ko iti biyag. Nangasawa ak, tapno adda ko makabinulig ko iti rigat ken namay. Tapno adda katulungak kasjay. Ngumpay na, imbis na katulungan, saan may tasak mo't tanti narabid mo katulong. Eko ha, pasensya kan Elias, my loves. Pasensya ka mat, Mary. Ha? Pasensya ken sorry. Ngam talaga adya akong maanusan ti kastang ugalim. Pasaysaya at laeng nga agmaymay sa ak nga agbibiyag. Ngam ti matayak iti konsumisyon iti asawa kas ka. Sorry ka din, alakay. Sorry. Ikarik, agbalbaliw akon. Basta di nakisinsina. Ikarik, aggagagat akon. Kinsaan akon nga agbisyo. Agdali na edaklangan dito'y balay. Promise, lakay. Ay, nawaw! Di pa nakiasawa kat saan a basta-basta wano saan a barang-barang. Saan akas lamakan ano na pudot wenno di mo kaya tiraman na kat mabalin mo nga ito pra. Saan laang aday ta? Amin abanag kat adda pagpatinggaan na. Isu aditay kumaabuswan ti kinasayaat wenno kinasingpet ti maysa a tao. Kang runaan iti amin, kasapulan latamet ti makuna a proper hygiene. Tauray no napintas ka no dugyot kamet, awan matla ang serbina. Aramidam ti responsibilidad mo kas asawa, tapno saan da ka nga isina. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Papanamanan si ka, Tomas. Ay nawaw, adda ka mat gaya man dita. Ito'y pay papanamaya. Ay kwa, bakit? Anya akwa, agpaliwawang kamanan. Di ka matatao dito'y balay. Dita istor di papanak, adala mapan ko gatangan. Anya manan, Basta adda, di ka madanagan bakit? Tagawid ako matla dagos. siguradum lang. Aglabata pa'y inton madamdama. Tulungan na, tapno nabibiit amalpas. Wen, bakit? Sige, nako. Unaklakit, day no asino ti bisita nga ibagbaga ni bakit kaw. Si kamot gayang pare Tomas. Anya ti masapul mo? Agpamyanan ta pare, kayan mo. Ay nawaw, apay jay. Anya taramidin tay jamyanan. Makipalot ta pare. Pasensyakan pare, paspay lang ita. Apay mo? Adda nga min trabaho kita pare. Kan may isa, awan mo't lang kwartak no mapanak ijay. No awan kwartam, di agbuya Talagang pare, oras siyak met, awan kwartak. Agungat lakit din ni bakit ko naglanganak. Tapno lang agbuya iti palaw. Apaan na kasigurado day dya pare. Ala, siyaklat na nga rodan timapan, no di mo kayat pare. Sayang mo. Si Kamila ang di aglablaba? Kapilitan ananang. Ay nawaw, kunak man no tulungan na kanila kay Mau. Saan pa'y nga rod anagawid nanang? Napanan naman ang dadya a tao aya.
Tipakada na kat adala mapan nagatangan dita istor. At dala ang maaramid dito'y balay. Nagpukaw man day taataon. Makapaasang nga rod nanang. Hay da, makapasurong day taataaw. Sadot launay, inton adda maibaga kang kuana, balasubas asubong sungba. Itay bigat pa'y arimwar. Nasurukan atalo nga oras. Saan pa'y mat anagawid? Inton agawid, kunamlan asino man ang abak nang. Talagang awanan baeng. Nakalaba ka magaya man, Ellen, bakit? Kasano, kat italaang anagawid ka. Pasensya ka na. Naranaak ngamin ni pare Rene dito story tayo bigat. Kat, anya ko mga iti connection na dayta. Simurutaken ko na palutan bakit? Ay nawaw, di ka agpampanunot at talaga. Pinilit na nga ron bakit? Awanan na aramida ka. No talaga ka mo ilaang, imbagam kumanga at daramidam ita. Awan mo't nga ron na aramida. Ta ipilit na mo't amapan gaming. Oo, ti ko namkit de. Kaya't mumot ti sumurot kan kwa na, iso anapan ka. Amom ngamin nga adda maaramid dito'y balay, iso akasta. Day, saan apod no day tabakal? Ay di ka nagulbod, takabisado kan Tomas. Amok no agul-ulbod ka. Nagganas hindi kastay. Ay, kuna laki din o adda man nagkalong apusa. Tao magayam. Anyad ko na yun, nanang. Naimbag pa'y tidaduma dita. Relax laang tibiyag da. Na. Day talaang mangmangan maturog ti ubraan da. Nene, siyak sa mo ti pang panggagan nyo, nanang. No anya ti pan nakaawat mo, isuday jaya. Tataulan nyo mo ti panlangan da tao. Naimbag kang ka at awan ti trabahom apang panunutam. Saan kayo amawatan, nanang? Mga kakiday, nakababain mo't kang ka, Don Tomas. Anya? Awan mo ti asukar dito'y kusina. Nene, ayan ngayon day jay. At damot dito'y itay bigat. Hapay, anya ti sapsapulam. Ti asukar, nanang. Nakitkita yaw. Asukar, Wan, agkapiak kumakit awan mo dito. jak amua. Dakkel agarapon day jay. Imposible mo't ama misplace. No siya, awan amok dita. Sika ta sika mo't ti mahilig nga agkapay. Mamin ano kang agkapi iti may sang aldaw. No agkapiak at ibatik mo't dito eh. Saan kumot nga itugtugot? Kita am dita amangan no ada dita, ket di mula ang makita. Amangan mo't no... Ay na, dinak man pagpanunutan iti dakas. Laglagi pa, abalay ko ti pagnanaadan yaw. Ay nawaw. Dagiti ubeng, Intugot ita ni nanang. ijay. Diya ka maw, no sa dino tinapananda. Awan mo't na ibaga ni nanang kanya. I-text ko lang ni nanang. Awagam man ta sa ludsudon ti asukar kan kwa na. Ay nawaw, apay ti asukar. Saan mo't siguro nga intugot ni nanang? Itay alas 12 pa'y ajak makita. Awan mo't iti kusina. Sinaludsud ko ni nanang. Hindi nakanumot amaw. Nupay kasta. At hapag ngayon lemang na tigarapon. Sa lakit din ang nakapagkapi itay. O di gimatang kalata ko man, di ta istor. Kasano kat awan mo't nga ron kwartak. Awagam ni nanang mo ta sa ludsudam no nangidulinan na. Ay katurayam laangan ang agawid da. Makapasuron ti kastangar aramidan na. Agraman asukar. Ilamang napay. Adain sangput kaw para kang ka, elain anak kaw. Anya da ito'y nanang? Shanghai kan pansay. Intet tigayam kaw. Kasangay ngamin ti apo ko na ita. Ah, naki-birthday kayo? Wan, para lang kang karayta. Di mo ikan, ti sadot kan balasubas nga asawam. Ni nanang mo. Ay na, makauma ti ugali na. Aywan gayam, inlemang yu kanu ti asukar, nanang. Wan taday tala ang mo't agkap kapiti aramidin na dito'y balay. Maditirik na iti inaramid mo, nanang. Ay na, uray gumura kanyak, awan bibiyang kaw. Ay nawaw, nanang, saan ang nasaya at tikasta? Ti asawam anak kasadsadot ti bagbagam iti kasta. Tapno saan adumakkel ti ulo na. Manu atawunan na makikabkabalay kayaw. Ngam aging gaita, awan latamot urnong yaw. Pagtrabahwam nila kay mau, ta saan mat abalda daw.
Kitaan nyo manayin. Tiyan niya, Ang mga ninton madamdama kat ilimang yumot tabagas. nasakit tinakamaw, ten lemeng ko ti asukar. Agtrabaho ka mga mina. Saan aday ta agil ilad kan mangan laang ti ubraam dito'y balay. Awan pa'y ngarod na nang. Agaplay kamit agbain ka iti anak ko. Ay nawa, ada sakit tinakam nyo kanya? Ada naurnungan. Nukas tagayam, idiretso yung ibagatap na mukmaid. Sana kasta nga ulimag kayo. Intun kwan, ilimang nyo tasukar. Awan common sense mo aya. Di mo amaw ti makarik na. Siya nagapaw tagul uli maka kat kastamatay aging gatong palbiag. Nagsasaw kayo? Saan mo't ada kayo timang palpalamot kanyak? Dahi talang amin makibiyang iti biyag mi nga gasawa ti paglaingan niyo. Nangag ko nga agap apadala kay mo, kininanang mo idi limabasak iti ayan nyo, Maray. Kaano, Maray? Idi kalman laang. Ay nawaw, anya tinagapaan da no nangag mo, Maray? Maipapanmat iti trabaho, Maray. Dengdenggak ti panagsasao ti asawam iti inam. Katay na, natangsit, Maray. Balasubas. Anya? Ha, isumat lagayam asaan da ngagsarsarita kin ni Nanang. Numangan kami, saan meten ang makigiddan ni Nanang kada kami. Nauma siguro, Di na laang maidiritso kang ka. Ay, nagrigat lakit din aya ti makikabkab balay. Daytoy mo ngamin tumas, sadot mo ngamin. Naimbag ko man no saan akas jay ti panagsasao na iti inam. Balasubas launay dayjay nga asawam. Mangantayon bakit? Ayabam na giti ubeng. Si kalatan ti mangayab kadagiti ubing, tagida sarak iti kanin tayo. Ayabang meten ni Nanang. Ay nawa, sana para kinanang tinlutok. Anya? Para kada tayo lang deta. Pagluto mo't ay tibukod na asida. Oy, Tomas, saan anasaya at tikas na? Isumot lang ay imutan na. Ar-aramiden ni Nanang tikas jay, tati kayat na ket aggaget kamot. Oho, talaga agad di akagurgura na ti inam Tidakis nga aramid mo ti kagurgura na, saan asika? Basta, agluto mo't iti bukod na asida, no kayat na timangan. Para kada tayo lang tinlutok. Anya? Kagurgurak launay deta nga inam. Nakangiw-ngiwat. No di mo kayat ti makangag, aggaget kamot ngamin, tapno makaurnong ta, tapno saan tayon ang makikabkab balay kan kwa na. Nagado aririm, ket sadot kamot ngarod. Alea, kanunungam ti ugali ti inam. Ay na Tomas, amok ni Nanang, saan nga agunget dayjay no awan makagapo. Papanawo mo day tang asawam ilay. Apay ka di Nanang, Ay nawaw, di mo amon o apay. Di mo makita. adda ka di manan nagapaan nyo, Nanang. Papanawaw, tadyak kaya ti balasubas akabalay. Sakit ti ulo laang. Siyak ti masiksikuran iti kasdingar aramidin da. Bayan nyo, bagbaga akto Nanang. Ibagam ta agpatakder laangan iti kalapawyaw. Isumot ti bagbaga, ngam di namot kayat Nanang. Taday ta sadot na tinangruna. Nakasadsadot, ngam no adda maibaga kang kwana. Agsakit tinakam na. Anyan ti ugali akasta. Abda ka manan, paray. Dituyak pa man ngagtambay pare. Pangururayak amalpas ti trabaho ni bakit ko. Saan na kami na komportable di balay da pare. Ay nawaw, apay mag. Madimot nga rod ti panagkita ti katuganga kanyak. Ay wag, nadamag ko anagapa kayo kan katugangam. At adi mi nagkinawatan pare. Mano atawan mo't ngamin ang makikabkabalay kayo kan kwa na paray. Isumot ti nang ibaga, amabalin mi ti agnad iti balay na. Wag, ngamadi ngamin tagbalin nga abusado paray. Abusado mo ta sa asawan pare. Tikayat ko sa wag, agtrabaho ka ngamin Anya? Mas asar lakit di ti katugangam no makitkita ng awan aramidam. Iso aday ta, pagpupudutan da kamutang. Talaga natang si Daya pare. Ipadas mo tagtrabaho pare. Tulungam ka din ni bakit mo. Sigurado ang maragsakan ti katugangam no kasta taramidam. Paawa effect mat dayjay akong parim. Ay nawaw, kunak man no aramidam bakit. Nalpasan Nangag mo tinagsaritaan mi tigayim ka? Nangag ko dadaulan na pailang amin ti katugangan na. Di balay, tabi nagbagak mo't kit din bakit? Wan ano dumngag kang ka, no saan ngay?
At damot tengking kuha na anay ta. Basta siya, imbagak lang tamok akasayaatan nga ramidan na. Uray asino akatugangan, talagang agburak ti dara no kas ti ugali ti manugang. Feeling don, ay nawaw. Nene, apay nga inwaryo ti tsinelas ko nanang. Wan ta nakarugrugate kat insirak mo pa'y laang may. Ay nawaw. Siyang kalangarudan nga agdaldalos dito'y balay. Kasta pa'y laang may ti aramidam. May parbang nga raw ti kasta. Ay, apay ay anapodot ti darayo kanya. Gapaw ta sadot kalangarudan. Balasubas ka pa'y asumungsungbat. Anya tinamnamaan niyo, gad nakaungot kayo magkanya. Talaga makaunguta. Taday tamat agil ilat ti ubraham. Sadot ka pa'y. Awan magtrabaho. Nga magraman trabaho dito'y balay. Kan panangasikaso ka dagiti putot mau. Iuray mo pa'y iti anak ko. Tapno awan may bagbagayaw. Pumanaw klangin. Ay wala. Pumanaw ka no pumanaw ka. Asino ti butbut nga. Isumot lang ajak marik na ti kaadam dito'y balay. Oh, agim impaki ka man. Pagawid ako ni Jabalay. Anya? Isumot lang ama diti trato ti inam kanyak. Ay nawaw, kayat laeng ni nanang nga agsapol ka iti trabahom. Sigurado nga iso ti may sa ama kagapo, no apay nga agmamalas da tao. Nakangiungiwat, bakit? Anya? Adda kayo, no sumurot kayo kanyak. Pag naudan tayo nga rod, iti ayan ni nanang mo, kat naurnong mat dagiti kakabsat mo ijay. Ano san tayo Naimbag ijay, awan ti agong ungay. Ay saan? Agbati kami kadagiti ubing ditoy. Okay, sana parikod day ta. Makamu kayo mat nga rudan iti Baguio. Anyat ko nam Tomas. Mangitatanas launay da bakit? Anyat di yun nagkinaawatan iti katugangam aya. Napudot nga rod ti dara na kanyak nanang. Iti anya agapaw. Diyak amo kang kuha na Kaslag bala no kas agsasaw. Ura am munang adda lumablabas iti paraangan. Ura am muna ang mapabainan da tao. Aramidin na latta. Ha? Awan karbengan ti katugangam amang ibabain kan ka no awan mat makagapaw. Unamlan asino agsasaw day siya bakit nanang. Agraman asukar ilamang na pay. Ay kat imot nga rod ano kasta. Ha? Kasaritak tuman numarana ak dita paradaan. Awan nga minwayakat amapan iti ayanda. Ay ko. Sa ano nanang? Diyo sayangan ti oras iti kakasya klase ti tao. Agpaiso kaday abalayan. Ha? Imotam ken idaddadanes mo kanuma jay anak ko amanugang ma. Kumpleto ka day ti inistorya na kang kaabalayan. Agraman asukar ket ilemeng mo kanupay. Ay naabalayan. No abmumlaang. Manu atawan ada kami iti anak ko tinang palpalamot iti anak mau. Ay nawaw, adda trabaho ni Tomas anya. Kano nabayagan ang nag-resign. Nabayagan adon ijay balay. No kasta nga ungta, tamaasarak kang kuana. Balasubas asumungsungbat. Ha? Anya jay kunam nag-resign? Way nabalayan. Day tatipudnaw. No saan ka mamatay. Agsaludsud ka kadagiti kaaruba may. Amuda no anya ti inararamid ti anak mau. Mangibabain ka, Tomas. Ne. Apay ka din nanang. Ay nawaw, agin di ammo ka pailang dita. Nakasaritak ti katugangam, ket nag-resign ka kanumat iti trabahom. Mano atawan nga iso dati ng palpalamot kan ka. No kasta? Nakasarita yung ti katugangak nanang. Kaibagbagak laang. Pagsasawak kumakat, ang idinagsaaw, siya tinabainan. Apay nga minang kinasarita yung pailang nanang. Ay pangasim, agbirok ka iti pagtrabakwam. Agornong ka, tagpatakder ka iti balay para iti pamilyam. Iti kasta, saan kailaang amakikabkab balay. Agbain ka muta iti katugangam. Para kadagiti ubing bakit? Nasaya at mata na panunot mo ti mountain. At natrabaho kita bakit? Gusto tapno makaurnong ka mat. Kasta talaga ti planok bakit? Agurnungak. Tapno makaipatakdirak mat iti kalapaw tayo. Tapno saan tayo makikapkabalay laang. Ala, sumrek ka pa'y nga rod, tagkape ka. Saan? Ang mga noda ni nanang dita. Sumurat ka kigday, tagkapi ka.
Ha? Nangagmumot siguro day jay. Agkape ka kanupay lakay. Kas kanayon ko nga ibagakan ka, saan nakaakagura ni nanang. Tila kinasadot kan kinabalasubas mo ti kagura na launay. Ay, nawaw! Di kinasadut kan kinabalasubas kat mabalin amang perdi itinasaya at alinangan ti maysa a pamilya. Di tay nga urayan a mauma dagiti kabalay tayo. Agagat kan tanangan tayo ti panagsasao tayo. Tapno awan to ti pagbabawyan intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.